फ्रेंड्स ngasi main topic asini akhoi core coin karam haina metamask da claim tawgani topic asiga mari leinaba update core DAO na mamang da pikrabni kari karamba update no haiba asi khangai targadi core DAO gi official twitter handle da akhoi jingsi friends update asi core DAO gi maiki dagi mangjona na pikrabni loina na manipuri gyan na telegram da su update tawjakrabni core DAO gi karamba update no haiba akhoi khangai targadi asida piriba link asida akhoi simply click tawni अखोई मांगदा पेज अमा लाए हाउ टू क्लेम योर एयरड्रॉप अखोइना एयरड्रॉप क्लेम तौगे तारगदी करी करम प्रोसेस तब मथौ तागने अबदु असिदा स्टेप बाय स्टेप पिरबने हाय फ्रेंड्स इचिने नाउ ख्वाई मैमबु मणिपुरी ज्ञान दा वेलकम तौजरी फ्रेंड्स प्रोसेस असिदा एक पीसी यूजर्स की प्रोसेस तोंगाली अदुगा मोबाइल यूजर्स की प्रोसेस तोंगाली अहानबदा पीसी यूज तौरी हाय तारगदी लैपटॉप यूज तौरी हाय तारगदी करी करम प्रोसेस तौने अबदु असिदा लेरे अहानबदा अखोई लैपटॉप नत्रगा पीसी यूज तौरी हाय तारगदी सिंपली असिदा सर्च बार दा coredao.org असी टाइप तौरगा सिंपली सर्च तौबियो अखोई मांगदा coredao की ऑफिशियल वेबसाइट अखोई मांगदा लाए असिदा अहानबदा कम्युनिटी अदु मतुंगदा डेवलपर अदु मतुंगदा असिदा एयर ड्रॉप के ऑप्शन फंगी हौजी बैक ता लाके अहानबा प्रोसेस अखोई ब्राउजर दा coredao.org असी टाइप तौरगा सर्च तौनी अदु मतुंगदा असिदा कम्युनिटी डेवलपर अदु मतुंगदा एयर ड्रॉप अखोई एयर ड्रॉप के ऑप्शन असिदा अखोई सिंपली क्लिक तौनी अदु मतुंगदा मथंगी पेज दा कंट्री सिलेक्ट तौबगी ऑप्शन लाकनी असिदा नखोई कंट्री दा नखोई इंडिया सिलेक्ट तौगदबनी सिलेक्ट तौरोय मतुंगदा असिदा कंफर्म दा क्लिक तौगदबनी अदु मतुंगदा कनेक्ट वॉलेट दा असिदा मेटामास्क शो तौनी मेटामास्क असिदा मेटामास्क दा क्लिक तौरगा नखोई सिंपली असिदा कनेक्ट के ऑप्शन असिदा क्लिक तौगदबनी मथंगी स्टेप दा मेटामास्क ता इखोइना मेटामास्क ता क्लिक तौरोय मतुंगदा असिदा इखोइना कनेक्ट असिगी ऑप्शन असिदा क्लिक तौनी अदुई मतुंगदा असिदा इचिननाउसिन खंगदबायबु मेटामास्क वॉलेट ता कोर गी मेननेट ऐड तौद्रि हाय तारगदी अहानबा मक्तदा अहानबा प्रोसेस करिनो हायबदा मेटामास्क ता कोर गी मेननेट ऐड तौबा असि इंपोर्टेंट नि असि ऐड तौरोय मतुंगदा असिगी प्रोसेस असि तौगदबनी करम हायना मेटामास्क ता कोर गी मेननेट ऐड तौगने बा एगी ममांगी वीडियो के आमदा क्लियरफुली मैक सिंगना ताखरबनी अदुई मतुंगदा असिदा स्विच नेटवर्क के ऑप्शन लाकनी स्विच नेटवर्क असिदा क्लिक तौगदबनी अदुई मतुंगदा मथंगी प्रोसेस ता स्विच नेटवर्क ता इखोना क्लिक तौरोय मतुंगदा असिदा वॉलेट एड्रेस ता आइगी मेटामास्क की हाबिदी कोर गी रिसीविंग वॉलेट असिदा शो तौनी अदुई मतुंगदा असिदा टोटल रिमेनिंग टू बेस्ट ता 74.8% अदुगा अवेलेबल नाउ टू क्लेम असिगना 25.05 असमाइना शो तौनी हाबिदी अइना 100 कोर कॉइन माइन तौखि हाय तारगदी अइगी वॉलेट ता हाबिदी बैलेंस ता 100 कोर कॉइन ले हाय तारगदी 100 कोर कॉइन गी 74.8% बेस्ट ता लेनी अदुई मतुंगदा अवेलेबल टू क्लेम दा 25.05 असी अवेलेबल दनी हाबिदी इखोइना 100 कॉइन माइन तौखि हाय तारगदी 74.84% असिना ब्लॉक ता लेनी चाही अनि दा खरा खरा तौरगा रिलीज होइनी अदुई मतुंगदा 25% अलेम्बा 25% अखोई क्लेम तौबजानी अई ममांगदसु क्लियर ओइना मयेक सेंगना हाइजखरबनी असिगी पेज असिदा सिंपली अखोई क्लेम गी ऑप्शन असिदा क्लिक तौनी क्लेम गी ऑप्शन दा क्लिक तौरोय मतुंगदा अखोइगी मांगदा असिगी इंटरफेस सि लाकनी हाइबदी 25% कोर अखोई क्लेम तौबगी दमकता ट्रांजैक्शन फीस हाइबदी गैस फी खरा पे तौबु मथौ तानी ऑलरेडी कोर टीम गी माइकी दगी 0.1 कोर अखोइगी वॉलेट ता ममांगदना क्रेडिट तौग्रबनी अदुदगी असिदा गैस फी अखोई पे तौबु मथौ तानी सिंपली असिदा कंफर्म गी ऑप्शन असिदा क्लिक तौनी कंफर्म गी ऑप्शन असिदा क्लिक तौरोय मतुंगदा असिगी पेज असिदा आइगी वॉलेट ता लाकदबा अमाउंट असिदा शो तौनी हाइबदी 75% कोर बैलेंस अखोइगी बेस्ट ता लेनी अदुगा 25% हाइबदी 100 की 25% असिदा बैलेंस असिदा शो तौनी अदुई मतुंगदा सिंपली अखोई सिदा क्लेम गी ऑप्शन फंगनी मखादा असिदा क्लेम गी ऑप्शन लेरे असिदा अखोई सिंपली क्लेम दा क्लिक तौनी अखोइना प्रोसेस असि तौरोय मतुंगदा ट्रांजैक्शन सबमिट होइनी सबमिट होरबी मतुंगदा सक्सेसफुल होरबी मतुंगदा विदिन सेकंड अखोइगी वॉलेट ता अखोइना बैक ता लाबई मतुंगदा वॉलेट ता चेक तौबदा अखोइगी बैलेंस असिदा उबा फंगनी फ्रेंड्स असी प्रोसेस असी पीसी यूजर गिन अखोई मोबाइल यूजर नि हाय तारगदी करम हायना क्लेम तौगनी
asida mobile users karam process tabu mathau tani habdu asida complete instruction leirabni. Open your MetaMask app. Ekoi MetaMask open tawni aduga ekoina MetaMask ekoina open tabu matamda ekoina khangada baibu asida core blockchain asida add oire oi daiba confirm tawgadabni karigba core gi mainnet aikoi add tawdi hai taragadi aigi mamang gi video du hanam ko jengbi adu matungda karam haina core gi mainnet MetaMask ta add tawgane abdu process na koi step by step tawbi adu matungda asigi process asi tawgadabni asida MetaMask aikoi hangabi matungda asida core blockchain mainnet asi show tawdi hai taragadi mathangi step ta asigi 3 line asida aikoi click tawni click tawroi matungda aikoi mangda asigi menu asi lakani browser adu matungda wallet activities maina aikoi simply browser option si click tawni search bar da coredao.org asi type tawraga aikoi search tawni aikoina asi search tawrobi matungda aikoi gi mangda asigi page asi lakani asida community developer adu matungda airdrop asigi option u phangani aikoi simply airdrop ki option asida click tawni aikoina airdrop ki option da click tawroi matungda asida choose country asida Satoshi application da country select tawgi hai targadi already siga India show tawni asiga India show tawdi hai targadi country da India select tawgadabani adu matungda confirm tawgadabani mathangi page da asida MetaMask wallet asiga show tawni MetaMask asida click tawraga nakoi connect ki option asida simply click tawgadabani aikoina connect ki option da click tawroi matungda akhoi gi mangda asigi page asi lakani asida complete asida aigi wallet balance asida show tawni ai simply sida connect ki option asida click tawni aikoina connect ki option asida click tawroi matungda asida wallet address asida aigi wallet address asida show tawni adui matungda total remaining to best asida 74.975% minus show tawni aikoina 100 coin mining tawgi hai taragadi 100 coin gi 75% best da laini asi chahi ani da khara tawraga release oiduni aduga 25% aikoi claim tawu phangani asida available now da to claim the 24.9 habidi 25% aikoi claim tawu jani aikoi simply makha da asida claim gi option phangi asida click tawni mathangi step da transaction gi confirmation transaction gi page ama lae asida estimate gas fee asida show tawni core dao gi maiki dagi aikoida 0.1 core aikoida mamang na pi khrabni aiko asida karim ta tawui mathu tade simply asida confirm gi option phangi asida confirm tawni aikoina asigi step asi complete tawroi matungda aikoi gi mangda sumaina show tawni haibadi transaction submitted sumaina show tawni ngahak wait tabiu aduga transaction successful lore haibagi confirmation lakani sumaina transaction completed sumaina show tawni asigi process asi aikoina complete tawre hai taragadi aikoina phangada 25% egi wallet balance da show tawni hojik mobile da karam haina core coin claim tawni habadu step by step live oina chinraw sing mangda uchage friends akhoi hojik karam haina core coin claim tawni haiba complete step by step ai ichinraw sing da tabni screen da ina ta khiba process khudingmak nakoi follow tabiu nakoina karigumba core coin cham khangde jangai khangde kun khangde nakoina mining dagi phonghori hai taragadi core coin cham gi haibadi nakoina mining tawjakhiba 100k 25% release oini friends aikoina process asi complete tawroi matungda claim tawbagi process asi complete tawroi matungda aikoigi wallet da haibadi 100 coin gi 25% credit ta u phangani hauji exchange kya amada listing oidna trade chalabni trade haugrabani
बाइंग सेलिंग स्टार्ट होइखरबनी करम्बा एक्सचेंज दा फगने हैबदु इचिन नाउसिंग डिसाइड तबियो इचिन नाउसिंगी क्वेश्चन क्वारी लेरगदी वीडियो की कमेंट सेक्शन दा कमेंट तरोगा हाइबिरो अदुगा वीडियो सिबु लाइक तरोगा लोइनाना मणिपुरी ज्ञान चैनल बु सब्सक्राइब तब काउबिगनु लोइनाना मणिपुरी ज्ञान टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दा अवेलेबल नी टेलीग्राम ज्वाइन तब काउबिगनु थैंक्स फॉर वाचिंग जय हिंद जय भारत।